นี่จังสุดท้ายจะยิงสcollegeยิงdah apply kam ro jenjar banyak seperti ayu kan jumpa ni langsung thaj balik kelas man ka sima hoi kin la thaj ti boyfriend ngalawan ada pi di mana itu pat di boyfriend nga itai ha boyfriend jong pa tu pat ngalay break up ibu tu balik kumta ni thaj tang strict tala tang bandiam pelarum sha tang manisna rum sha ngadang so bapalanya umenta dang basu ni bamenta ka bang kwa open biang bai ka bang kwa bani sheiru ya landai tin secondary shwe dai mau lawan shawe ngamenta so kata bye sorry mo kung selama kung kan parlak te dada to om nai le story saya itaro te filap selam tam si phang hi nai nyale no Pia pulelang na itu perlok jong pi de tami pulelang ya sa lang te bas kan be pia pulelang beronot ha yes ngan bhai kan itu idon boyfriend kum no jing ting ai tu te sano kan tang bani application rang ro boleh du ta iting mo amma kendian ma dan berfuan sepang keren hang nero boleh melong saya dak keren hang nero apsha mentama dang dan kelas te safun sepedamian sesen atau kepisah pimut ayang sama dia mana ba phone ni fi pan ya mi skuli ipar log yang balik film sekolah na kelas boleh fikir phone du chatai pan ngati yang dah keren saya sama fi te kli shalak palan tapi saya kataru Eki film pisah ni sepuluh aja ngadam kam baik kelas dah bila penyerap Pin pasir saya kataru tu bang ai mangatu sin pan Pila 10 kaya ke iba kam kai man ya mengatur tengah latih dress tengah lasio nambah style berakut benai dia tu ngasa phak na sya nam dan sama pi dengan yon kan tu mele se itaru nyelek no nyel hap pi ban le jing trai wah pe umnya dang step as pakai Facebook last tu atau pedis dia ni handsome hai guy big shot gaya ayang ni kan ni lelon ni kam jong ki wiro biang ye boyfriend de bandan bet ku mga pa enjoy bet kalai ni ngampat kwa ban langsung lah Delano pan kuah abang mentalang dari kepala saya teman di sini pan ya. Sutek siapa itu hai? Ni ngam sengunut dah. Ni pada lah supak rumah lu poi masuk keluar. Orang terwate yang sari reply bihi ya pak. Kedua kata apa biang teh beli perhatian. Pada pasukan bangkilis tay pak. Beli pelaya bit pelaya ini pas kuat pebitang meri yang anak pabia. Kilat wak penwira. Doa pak wak kelak ban taksi bye. Ni ngan le kom nuken, ngan sedang mangakakan teru ngam sengunut. Sabang 4 jutek senrang menu ru. Ni sa Facebook ru ngan teks lah teks ru. Hai. Menepat kau ngam nuat. Ni
kata ili jeng lor ni. Nganang mur bapala ada beli sis eh. Kia ina penuh beda yang ah. Oi sa, kali jong pil adab, te ada pilap son mi spesialis kor kena. Boy, may dipsing gitu kan Noel. Oi meng adab. Ki me pembiang nok tu gibel bro. May patsay mo man lang. Tangalit pengkana rung hab ya tu ememo. Tu kim eh? Le, kacik yuri gane mon taksi yang aku. Wah, may mutet sino rin kumta. Meru kuat tip ma, boleh jadi batek semua me. Wah, tama kong taro nang si me. Kowe kacik me, katek yang ah po Facebook tang bangam tip me kedai ke ai. Kata kum nuli me. Ngaru ngam tip me, kawan taksi yang ah. Imat ka bakla me trai. Ima dia kado kali juga me, yo. Paun na to reply me. Nge-reply ngan ongkum nuli. Pwede ya kade bitras na me. To reply me. Oh, ya udah sisa kum ta me mo. Makom tadi me, tingnan me na Islam re. Tang bangam sunut me. Tingnan me kam meeting eh. Sino man juga me. Ki me lele. Kali ngalah lu mendap. Sawan ada taksi yo. Lala adab sa po dia nga. Sa phone nga dala ada. Hi. Hi, how are you? Nga biang ke pipat kumno. Nyaru ngapiang hi. Hei kau, pitu sayang. Em de bang asuyo i hafiz bot ba pi pusdor. Kum bakla teks ya pi hai. Oh, kum tamo. Mentang adang rekod ya. Nasay don aksam tong yang saya teks pan mo. Okay. Best of luck ma for your exam. Good night. Thanks, good night, bye. Boy, may dia reply itu ka. Antay minin. Man, pas tu setau. Pada on good night, bye bye. Exam. Si me kata kala dun sa po ko mo. Kumbata. Masatik biang sibit me. Try kap ong air me. Adi no boy te saya kata meeting me. Persang man me. Ula reply fa ula teks niya. Dan suyo teks hai, hello eh. Klempan number phone dan apa? Shoot text hi, hello, good night day. Chupan number phone ba call direct ba? Asa persang itu? Hindi man persang dala text ay direct to the point bit pa. Hi. Hello, ngadon ka may iban ong ipita. Ngaru kan? Ngamut benong AP. O tate ong noken, tumut ong ayu. MP. Tong Shuapi. Did you say I'm fast? Sedang sama pi, karu kum te de ba sedang syo shinrang. Okay to. Ngamut pa na funjong pita. Balay pergi mo. Ngaru ngamut ong kum taken, tang bangam nuat. Oh, kumta mo. To. Ini nama funjong ha. Te, long ni em bangan call ki menta. Okay, fila ban call. Ngalayo men ba funjong ka? Hamba kumta. Kuno me. Tang bangam nak me. Kumno ban kran. Lawai kelas serang me te. Kun ben mo saya kan thairo. To me la biang tu kipet nak tu kali. To me kata ti mga me le te. Hello. Hello. Hello.
Boleh fish ngap. Oh, hello. Kumno film. Ngate syubiang hi. Pipat kumno. Ngaru ngap yang. Mismo sa bang keren menia. Em. Ngayo sngo tang ba Tang babale mo. nga nervous ba ngayo sngo first time magasul jong pi. Tang ba ngasuskuin mapat ti voice jong pi. To na yaro than. Sisya kan. Ti kumno ke exam jong pi. Syubyang hi. Deba pila wish ma pi haga tu kasingi ken. Sarai kelahi bandai. Pang na yo banyak kenduk sibet. Palai kistai warwan penuet. Ngamut ong ya pi te. Long ni em bangin nya kandu no siben. Sibet ngapun kampi. Ap masa reply pi hadin sisngi arsingi ma. Ani. Hadin si singi arsni. Boleh mo? Tahu kata si perbet pi onda pila laj po. Okay, bye. Toh. Okey bye. Haro ko mamler hi tay. Palai le lakam la jong pha. Mas tu hi manga I kumnu ban le. Ngalong me ka banyak kandu. Te boy mi ko no li. Kaparai me ko ong hadin arsni. Me ko me sa school video ko sibin me. Ila karam ko ai. Semua kumba perkal me tanya ka me. Tang ba ka kloy plat me ba si kandu nang kuni. Pertimentat me ni peslet me alam yo ki we. Oh kum tasli. File ver kol me. Ta shu I me kas ko ai kundo. Tahu me kata. Oh me. Hai. Hai. Kumno film. Kumnu hi kumba julang. Syai fidan. Nada suan na jing trepi. Oh, fidan don halati. Oh ai. Long na kendu na la syai. Pi ong ka eh. Nga ong ini kendu na la syai. Kapiang ho. Te sa share ko location jong pi po WhatsApp jong akin. Ngasuan mga. Please relax. Well image. Sibet ngelik kendu ya ka me. Wah, kumno li kumta. Tang ba ngan lit ka ipat me. Kumne. Le jak kali tu me. Me ang hablet ak lip senjar me try. Wah, dak lip senja tu me. Ta shu I me sipang la pet me. Ada kali mo. Nang ipat me nganyo mutakan. Wah, jing bit ni tu me. Sara dak lip nak kana tu me. Ini first time ni me. Midi pen impression dia me. Wit nak ni me me. Me kali kibri salia me. Yo raja ai sel tipat ngelek kumno. Nas tu mana me. Me or keslai me. Me nang la balik ke lip senjar me. Sup. Na tan me met tu I me. Beli me kamrai. Okey me.
Lah bos lah. Tang sipang hi. Lah order ya. Yang orang ABP. Kong, murah kopi sa. Cuman kelas mana? Hawat nyawan tang bang asyong kelas tang sipang. Boleh lah kuat kenduk pelat yang aneh. Syong kelas tak sipang. Tu nada kali kata kelas tu hi. Tapi pak fitri kamayu. Mengah? Tu nada ya tu tang kali ru ngala su tu. Nyati ba fitri kam business. Tuang ane tu kan? Em tu lah yang di no tu kopi. Tapi pat pilih ayu, fitri ayu. Minta tengah dang kulit bi Oh, kum tam oh. Yang lion ni pi, Em pi ngasuya tak kejar tang hajan. yang lion ngaruh kan? Tang san minit ngalapoi te dah jengai ra. Dia kumna pas pernah dia kendui umenya. Dia hi. Kelai kemen ba ai fai kendui boyfriend menya. Tak biang ri kali nang palat. Meh, ya ketuling ada keduk tu meh. Heh? Beli kedua berse? Meda sirkai syame. Ki syame meda teh. Meh, tambah kau meh kecingnya. Mau jingnya ayu lagi kata. Meh, kau perkat yang abang ada ubriu, ubah spak meh, tak ada. Mau beli berkas saya kata ru. Yuk ketip adin pada tight tu meh, ngabah syutrai mekanik kumni ni. Beli berkas lu saya kata ru. Kami lain me bahasa kemasan sedin. Melai meh sustu ira. Anda dai meh yang kacau ada, misa sustu artan. Sis me saya kata ru mikuslai. Tiba yang senrang. Oi meh, ngadan sesoyong meh. Kaduk kali jong bos ngadang sena menta. Te ap meh ngaswan hinga sipang. Ba, kini kali jong pi kaduk ka clutch te pihak beli tiar swa swan sipang. Lak thai pi ba sipang gearbox sipang ka klot. Kano sin ngan wan. Swan asya sathit bagi tiar ngan pelek sipang ladap hi terai. Lasai. Tama to. Anai pos lasai de bom dep lasai te. Lak thai pi ba sna kali pi. Keselek ta. Pi lasai de bom dep lasai te. Lak thai ja. Ba, apa nak mah? Apa tu? Boleh
sipet jendat tumni. Atau saya ngadai tu. Midai mame. Midai tang mekanik ruangan sengap ya me. Sengap suasi ngadai tu suai pi. Tapi yang amdon kamsu ya me. Kan ni menu bentak ban skor denga. Atu ko singi ngala mutta bane tu temba pipa pim aila te yang abangan tu ipi. Temdan por ban tu nga hadu bangan dalap hi kum ni. I am really sorry. Semua bahasa tu si jangan. Baro ki sulong le no elut. Ngam tip bambi sulek kai kum ni nga. Shisha, ngamdon jingmut ira bangan lek kumta. Senrang kum mambi ngal asyam bun ngetang kinong skor sudah. Apa yang ya kita? Kita kijing bakal ajong ate. Tangba I'm really sorry for that. Mi la ka jong kelenti ngaru la ka jong kelenti. Tangba ngamdon jing temu bangan persusi ipi. Labi yang nadu mentas ngiwat wan penbit syu yang nga. Subha maaf si yang boleh pisu pet jendat pat kumni. Hong terima kasih kum no kum ta. Ke profile FB jong mute kat ini hai le ban. Labi yang yang ku asyu bangan ni semua ya kata-kata pik. Sorry ki ngalah klet shisha fi kajing bun kam. Bun sim am juga polite pori fi tang banyak kendoro. I am very sorry. Kum ya pa khi pa lik lang ne. Tu seki mam na yang Ya pa kat berpadan kam mapen biang baik. Ya pa kat berpadan kam sipon at pengajar ngapen biang baik. Mentah pat pasyet yang aku ni. Ampun kam syuk ya pa karib kai. Dong sa abi pia po matilang pak ma. Ni balik kita rupaduan. Cik, kamu bilang? Nggak biang. Boy, namurun penmau kita. Penmau boleh. Kedai kijing bakal langsung ate. Ngalat harai kam kaya pi kum tu. Nilengam tu berpidai berubah. Melilai pi, tuklan no saya kita bro. Ngalat kum keren pala de pi kum tu. I am really sorry. Iki baladam ngaruh muka asyuman kan mau tu kipor balik no. Minta ngalat sentuh. Badi tang kejigi di sisa. Kabalaban pin bahayang ni. Pandai kapisah. Kapisah tinggi lah banyo. Dah kabangi kamailang baru armu. Masuk deh, kita keren sungki.